Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siap mah. Selamat menyaksikan. Isuk menang rezeki. Mangga si Wati Ngebawa kontrakan ieu mah nih. Garumah seumpeng alaan wae Tinggal rujak. Ku aing peuyeum si Lela Jamila mah teu beukieun ieu. Isuk-isuk naik ka tangkal mangga. Ai rezeki mah di mana wae Kaluhur ge ku aing di akalan. Aing tara bisa naik hi. Jamila, ini mana mangga ya nyai ya? Ya nyai ya. Ini mana rezeki nyai? Tuh nyai tuh tempo tuh. Sekarang nengnya umi peyem kayak mah dua poe asak nyai. Heeh, kayak kumijin manisan ya. Bisa rasa menona. Bagian banget nih. Mangga sekali sayur hasem. Geus hasem mangga mah tegur sayur hasem ya. Tadi angguran nyai orang siaran. Ayo puting teh nang sing kiriming we eta kutu jeung kuar. Pantai tak ka emi meureun Nu ka dieu. Mumpung mi libur. Buru ka dieu. Buru ka dieu Bang di siaran ge ku ararese. Atuh Lela. Biara mah anak hayam atuh si anak kutu dipiara meuni. Lohong teh tepa sama kami. Ini sing giriming. Icing. Goreng dirundaikan mah, kos kelongnya. Icing. Itu coba kuat nabaris ya kutu Lela, Jamila. Upacara ieu mah nyai. Astagfirullah, kutnya rarocok. Di angir cek meja di angir. Ngedul teh tibang mandi di angir. Jangan mi. Kok mandi tuh kas mandi. Orang liwat tuh dah. Tuh tempo tuh. Tak belat mundak ngadangku tuh kas nu burung. Panyema teh burung ieu nya. Udah kurang saletik doang Kemana si Lela? Kemana dia apa? Tangan segala ini, seleo kan sakit. Mana sih? Nih, si Enah tuh. Nah, Si Sapna, kunaon isuk-isuk meninggas penggunaan etanya. biasa tuh. Saya mah duduk aja. Yang beberes makan ada pembantu. Buat apa kerja pagi-pagi kan ada pembantu. Si Uce mah ku hebring segala miara pembantu segala. Eta meuni kunaon ce? Encok. Ini nah, tadi kan gue bebenah. Keseleo tangan gue nggak biasa. Bebenah. Bagian pembantu gue
masih tidur tadi. Ampun cisapna mun kum enak boga leungeun teh tibang karak lombak piring ge meuni segala kasaleo segala. Jarek ngilmu aja. Urang dek ka pasar, dek jual anting sabelah cu, potong cu. Ayo urang bari meuli jalabia. Hah? Ke pasar? Jual anting sebelah? Nah ada aja. Oh iya, kalau lu punya anting sebelah, saya juga ada. Buat saya aja tuh nah. Ih si Ucu, ulah cu. Ini kenang-kenangan ti salaki urang cu. Keur ngora. Juga rek dijual teh asa kapaksa tapi kumaha sabelah. Tapi diberekeun ke Ece mah ulah anyaan. Urang dituker taro gue kan anyar ce. Hayu mendingan ce bari ulin. Urang-urang meuli beha tuh ce. Hayu. Ya sama atuh. Saya juga dari suami. Kan sayang kalau dijual. Mending ini aja sama saya. Minum sampai mabok Amel! Minum terus, Mel! Pokoknya dari pagi sampai malam. Pusing. Ce, ngomong-ngomong ce, itu belah dinya, ini masalah sih ce, ini berang-berang ce, anu keur karaokean apa keur naon ce, darang dutan, ini rame ce, pas mau hajat, orang tadi lihat ya mami asal yang miluan, udah resep ce, itu, ayo nanti kadengan kene ka dieu ce, ini masalah ce. Ini, nah, belum tahu dia mah. Itu udah sebulanan itu nah. Siang malam nah, gak berhenti itu, jablak itu di situ. Saya mah kalau jadi RT udah diusir itu. Tahu nggak itu cewek-ceweknya astagfirullahaladzim nah, androk segini, susunya kemana-mana. Ih, ini kita itu yuk, kita komplain ke Pak Lurah, usir dia. Gimana sih? Emang lucu, ampun, orang karak liwat ce, karak liwat dinya. Motor orang mogok ce, orang jadi muter kadina ngadiblang. Loba negara deh. Ibu apanya ce orang demo yuk. Tapi kayak orang di ahli mah ce, kan sok galak mah kitu mah ce. Kayak malah orang mau mabeng. Mi nanya malah balik nanya. Kemana nih? Abirullah Jamila, kita tombe sih ya. Perut nih. Kita tombe. Ngeri. Masuk itu ke kolot doraka. Dari kolot oneng kiki yang ke anak itu doraka iya hi. Ya? Ampun Jamila. Itu nih. Itu nuker gentongan, ampun. Gentongan tuh naon, Mi? Betul nak tumpak-tumpak. Kenapa tumpuk-tumpuk? Kok mijin bapaknya? Ih, kok mayukun kakolot. Ih.
Bukan liburan eta mah Jamila. Bukan liburan. Liburan nih. Eta mah mah usahana sakitu-kitu ngameureun burang peuting teh. Emplak-emplakan. Amun mi kan usahana mulung. Eta mah kos kitu. Mi ngalamar. Sing heuleung. Mi ngalamar kadinya mi. Plok-plokan. Pokoknya ngalamar-ngalamar, mi mah teh bisa ngaluang ieu meureun Jamila. Kudu sekolah teh mi mah. Ih jajan wae mi teteh-teteh na mi cantik-cantik aneh kos gitu ah. Ih, ulah Jamila. Ih. Ulah kos kitu gawean nu sejen we. Oge ka garmen atuh Jamila teh geus gede mah ngajahit. Kemarin yang diberi duit mi gope. Usaha. Teteh itu nu gelis. Ih, sekali dibere duit emang kunaon nyai? Nyai apa meta duit? Nah keulin mi diberi duit ke si teteh cantik gope. Tapi gopenya ada 5 gopena. Udah sok narima na nyai. Ih, mang eta sae mang nyai wawu. Si teteh nu gawe endok-endok situ di situ. Ulah engke nyai diajakan deui ka bawah sakaba-kaba. Ah, ngopi ah. Apa kabar naon sih mi ah. Ini gawe mang teh di garmen wae purang ngajahit. Atuh baju mi kitu nyai kuat sarobek itu tuh. Tuh. Ih, jelema teu boga mah. Mending rek ngaputan gitu kan ah. Oh mau benang mah. Tuh nah, kataku juga apa? Itu ada cowoknya nah. Cewek-cewek tuh lagi dipeluk-peluk nah. Ih, Iyo cu urang menira leuweus cu sing kana apes na. Nu urang rekam geuleuh nya cu, jeung bukti engke ka Pak RT heuh nya cu. Urang laporkeun cu. Ulah diingkeunna wae cu nu kitu mah cu. Ke apes ka urang cu 40 suhunan. Cu, buktina ieu eta mau lalaki meni kitu ya cu. Eta kan nyos lalakinya nyolainnya cu rame-rame kitu. Hayu cu ah. Hayu ah singkat eta apes cu. Oh ya udah. bye. Jangan lupa besok lagi. Dia udah bayar belum tadi? Apa? Si Perdi udah bayar belum? Belum. Hah? Belum. Ini bukannya ke gue tadi? Kagak gua. Lu bohong kali? Enggak. Kalau udah tahu dong, lu lihat dong. Ah, lu pasti bohong. Ini, Nggak ada sih nggak bayar. ini gimana sih? Bagi dua. Dia nggak bayar loh. Lu bohong kali? Kamu periksa. Ah, lu bokisnya. Lu kali yang bayar, dibayar, gua kagak. Ini gimana sih? Minggu mana tidak dibayar.